So saya pakai M90. M90 ni maknanya 45 kali 2. 45 campur 45 dia jadi 90. Okey. So M45 ni dia 2 kali ganda, dia untuk 400 horsepower. Dia generate 400 horsepower supercharger. Okey. Jadi bila dia produce 400 horsepower, kita masukkan supercharger ni ke dalam 4G93 tuan-tuan. This one projek kita buat dekat kita punya R&D punya kereta lah. Kita dulu ada Putra, Proton Putra. Ini adalah projek R&D kita orang, yang mana dia separuh sukses lah. Separuh sukses lah. Kita kena terus terang tuan-tuan, gagal, berjaya, separuh. Okey, saya cerita dengan tuan-tuan, enjin ni boleh bertahan 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Disebabkan data kita menunjukkan intercooler kita tak cukup untuk boosting dalam keadaan berterusan. Okey, apa intercooler yang kita pakai? Dekat bawah ni dia ada water to air, sama macam perdana tadi. Sama macam tadi. Lepas tu kita ada pakai water math. Nampak water math? Ini water math injection ni pun pakai. Okey, kita tune, kita dapat torque dekat 300 lebih torque Newton meter, dekat 2000 rpm. 2000 rpm pun dekat 400 torque Newton meter. Horsepower pun almost 400 juga. Kita pakai. Jadi torque memang cepat lah. Dia tak macam turbo. Kalau turbo tuan-tuan pakai, kalau tuan-tuan nak buat 400 horsepower, tuan-tuan akan menghadap lag lah. Korang kena pakai turbo GT 400 power. Okay, GT 35, GT 38 kan. So dia ada lag. Supercharger tak ada. Supercharger lagi besar, lagi cepat tuan-tuan. Jadi supercharger ni terus terang lah, kita orang cakap, kita orang tak boleh full throttle. Memang tak boleh full throttle tuan-tuan. Kalau gear 1, gear 2, gear 3 kita full throttle, kereta tu tak akan bergerak. Dia akan bergerak sikit-sikit ke depannya. Tapi duk tukar gear sampai habis gear 3, dia duduk dalam 10 meter je. Dia spin all the long. All the long dia akan spin. So kalau kita nak dragkan kereta kita orang ni yang pakai supercharger M90 ni, kita orang kena masuk gear 3. Masuk gear 3 baru kita orang boleh full throttle. Okey, baru dia tak ada masalah overspin. Ini terus terang, ni cerita hakikat ni tuan-tuan. Sebab zaman ni waktu buat ni tak ada lagi muka buku,